हेलो बंधु बान्धव की खबर आपलोग आशा करो सकले भाले আছে स्वागत आपलोग आमार चैनल रुबियान रफी ब्लग तो आशा करो सकले भाले আছে तो आज भिडिओটো अलग बेलेग धৰণৰ হ'ব গৈ আছে মটো ব্লগো নহয় ডেইলি ব্লগো নহয় আজি হ'ব গৈ আছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও তো চাই থাকিব ভিডিওটো হ'ব গৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ 1 মটো ব্লগাৰ যাক আমি সকলোৱে বাবু ভাইয়া বুলি চিনি পাওঁ তাৰ নতুন গান এটা ৰিলিজ হৈ আছে सो शुना पाइছোঁ ভাবিছোঁ আপোনালোককো জনাই দিওঁ গানটো কেনেকুৱা হ'ব গৈ আছে তো ভিডিওটো চাওক চাই কিনে গম পাব কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা নহয় সকলোখিনি চালে গম পাব তো চাই গৈ ভিডিওটো একেবাৰে हम लोग एक स्टॉप लिए थे बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ हमेशा दुबई में आके पता नहीं क्यों होती है चीजें हमारा नया गाना फाइनल आ चुका है रंगरेजा सुन के बताना कैसा लगा भाई ये चेक करो भाई फाइनली गाइस हमारा नया गाना इकरा तेरे ही रंग में रंग के तेरे ही ढंग में ढल के डूब सी कश्तियों को साहिल मिल गया है बहारे गुल खिलाए अंधेरे छीन के तू रोशनी मिल गई रंगरेजा तेरे ही रंग में रंग के तेरे ही ढंग में ढल के डूबती सी कश्तियों को साहिल मिल गया है मेरी रंगरेजा रंगरेजा कैसा लगा ভিডিওটো চালে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ব্ৰছ চেনেলৰ পৰা যদি ভিডিওটো চাই আছে যদি ব্ৰছ চেনেলসকলে চ' মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত যাই কিনে জাষ্ট এটা কমেণ্ট কৰি দিলে হ'ল ব্ৰছ চেনেলৰ পৰা আহিছোঁ বুলি আৰু যদি চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাযায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ এৰিছোঁ টাটা বাই বাই লগ পাম নেক্সট